na ikita na to di alam singkaw man na to jarian.
kalibutan mga rayang yarin pa tikago. Menjadi supuntan yung pagpangalayang karay, di lang tanama sa in mga magatod hadiah, amon biya mga taga hadiah-hadiah. Iban biya mga duma magpata pahapangantin. Menjadi di lang nakamasang karay, biyaw na magatod hadiah. Okay, menjadi kari na kamurang isusu kami biya mga taga hadiah-hadiah yang ilistarak ka pagpasampay na kamari. Menjadi iyari na in mga katotay mga orang dengan kalayuan yang panagdatong. Menjadi lanjang na kamukatanin mga